салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. сар мекунем. номи як дастаро мегирам, мухлисони барса натарсед. Кадис ин он қадар дастае нест. дар мавқеи 16-уми ҷадвал бо шарофати дастаи Барселона баромад. вагарна то дирӯз дар минтақаи дастаҳои аутсайдер буд ва агар зури Барселона ба он мерасид, ин даста бидуни шонс чемпионатро тарк мекард. мисле ки Барселона ба буҳрони на он қадар бузург дучор мегардад. онҳо ғайриинтизор дишаб аз дастаи Кадис шикаст хӯрданд ва агар ин бох аз як ҷиҳат дарднок бошад, аз ҷиҳати дигар харидани ҷони дастае аст ки гумном шудан аз чемпионат таҳдидашон мекард. барои чунин дастгирӣ аз номи мухлисони Кадис ба Хави Эрнандес ҳазор раҳмати калон. Барселона бо кулли оморҳо аз Кадис бартарӣ дошт. масалан фоизи идоракунии тӯб 75/25% бар нафи каталониё буд. 18 зарба ҷонуби дарвоза ки ҳарифон 6 зарба доштанд, вале дар ҳамин 6 зарба Кадис хатарноктар аз Барселона буд ва ягона голро Лукас Перес зад. Хави гуфтааст ки мо розӣ нестем. мо як шонси беҳтари дигарро барои пурқувват намудани мавқеи худ дар минтақаи Лигаи Чемпионҳо ва умеди рақобат дар пойгаи чемпионии Ла Лигаро аз даст додем. мо бояд аз Кадис шикаст намехӯрдем. ман ин бохтро бар дӯши худ мегирам. таассуфхӯрона иброз намуд Хави. бо шарофати ин бохт Барса 15 силсилаи шикаст нахӯрданҳоро дар Ла Лига хотима дод. бори охир онҳо дар хонаи худ моҳи декабр аз Бетис шикаст хӯрда буданд. умуман дар 4 бозии охир Барса ҳамагӣ як ғалаба дорад ки он ҳам муқобили Леванте бо хунрезиву дандоншиканӣ дар охирҳои бозӣ ба даст омад. далели нанговари дигар ин аст ки Барса охирин бор 2 маротиба дар майдони худ пайҳам соли 2003 шикаст хӯрда буд ва акнун дар замони Хави ин омор такрор шуд. ин пӯшида нест ки баъди омадани Хави Барселона беҳтар шуд, вале омор нишон дод факту рақам ба мо чизи дигарро нишон медиҳад. вақте Хави омад Реал 27 хол дошт ва Барса 17 хол. фарқият ҳамагӣ 10 хол буд. ҳоло бошад Барселона аз Реал 15 хол поён аст, вале каталониҳо як бозӣ дар захира доранд. барои як қаҳрамонии дигари Кадис бояд аз ҷой хеста каф бикӯбем. соли 2020 вақте ки ин даста ба Ла Лига омад, дар 4 бозии муқобили Барса ягон маротиба шикаст нахӯрдааст, 2 ғалаба ва 2 мусовӣ. дарвозабони онҳо дар бозиҳои умум 17 зарбаи дақиқро баргардонидааст ки Хави низ баъди бозӣ ӯро таърифу тавсиф кард. ҳаводорони Барселона боз нагӯед ки 20 ҳазор мухлисони Кадис ба Камп Ноу омаданд. не, шаҳри Кадис ба миқдори як майдони Камп Ноу аҳолӣ надорад. сабзаи майдон ҳам бад набуд. фақат ин ҷо Мемфис Депай зиёдтӣ буду. Кадисро дар Испания раиси Барселона ном мебаранд, чӣ хеле ки дар кулли Аврупо ССКаи Москваро раиси Реал Мадрид мегӯянд. селфи орзуҳо. дар Русия ин мавзӯъро чунин унвон доданд: машҳуртарин мавзӯи рӯзи душанбе. селфи дар лифте ки он ҷо бо шумо Месси, Неймар, Килиан Мбаппе, Серхио Рамос ва чанд тан футболбози машҳури дигар сафар доранд, масалан Бернат. ин акс аллакай аз дирӯз боз дар шабакаи Инстаграм мисли вирус паҳн мешавад ва дар саҳифаи шахсии худи духтараки рус аллакай беш аз 160 000 мақбул ё ба истилоҳ лайк гирифтааст. садҳо нафар одамо навиштаанд ки ин духтарак хушбахттарин инсони рӯи замин аст. биёед бо ҳамин духтараки хушрӯи русзабон аз наздик шинос мешавем. ӯ ки аст ки дар як лифт бо чунин абарситораҳо сафар мекунад? номи ин духтарак Марта Силченко мебошад. ӯ 17 сол дорад, дар Россия таваллуд шудааст, вале ҳоло дар Латвия зиндагӣ мекунад ва аз 8-солагӣ андармони бозии голф аст. Марта ҳоли ҳозир дар мавқеи 234-уми радабандии голфбозони ҳаваскори World Amateur Golf Ranking қарор дорад ва аз иттилои саҳифаи расмии Инстаграми ӯ дар кулли иштирокаш дар мусобиқаҳо ҳамагӣ 2 маротиба пирӯзӣ ба даст овардааст. рӯзи якшанбе ӯ дар як мусобиқаи голфбозӣ бо номи Esmond Trophy дар Париж иштирок кард ва миёни 120 иштирокчӣ ӯ мавқеи 15-умро касб намуд. акс дар ҳоле гирифта шуд ки Марта барои тамрин ба як толори варзишӣ рафт ва хушбахтона дар он толор ҳамчунин футболбозони ПСЖ низ тамрин мекарданд. ба амри тақдир вақте духтарак вориди лифт шуд, он ҷо Месси, Неймар, Рамос, Мбаппе ва Бернат низ
کجای میرفتند. مرد برای یک عکس یکجایی گرفتن آنها را دعوت کرد و از میانشان مثل که یگانه نفری که واقعا خواهش دخترک را خوب اجرا نمود این مسی است. او با چهره خندان سوی دوربین تلفن نگاه میکند و امباپه هم با مسی همراه میشود. نیمار و راموس از این خواهش روی گردانیدند. دخترک گلف بازی میکند ولی با ستاره‌های فوتبال عکس میگیرد. شما از میان خانم‌ها یگان کسی دیگر را میشناسید که گلف بازی کند با فوتبال بازان عکس داشته باشد؟ من از خانم‌ها نه، از پسران یک نفر را میدونم. گارت بیل نام دارد. وقتهای اخیر در رینگ باکس ما شاهد رقابت‌های غیر کسبی یا به طور دیگر میگویند برخورد بیگانه‌ها را شاهد میشویم. این را در اصطلاح دیگر فریک بایی میگویند. از جمله چنین رقابت‌ها باید روز 30 اپریل در لندن مارتین فورد 2 متره و سجاد غریبی با تخلص خلق ایرانی برگزار میشد. بزرگجوسه‌ها هنوز از سال گذشته توسط اینترنت به تحقیر یکدیگر گذاشته بودند و ماه فوریه همین سال پیش از رقابت مراسم روبروشوی آنها برگزار گردید که این مراسم کلی چیز را در این موضوع دیگر کرد و وضعیت به قول 360 درجه توپ خورد. مارتین فورد با خلق ایرانی حمله کرد و غریبی به زمین افتاد که این افتیدن حیات او را تماما دیگر ساخت. در ایران او دیگر مسخره هر پیر و جوان گردید و حتی والدینش از این شرم می‌کردند که این به حالت روانی سجاد غریبی تاثیر گذاشت و حتی کار تا جای رسید که رقابت منع کرده شود. فورد 40 ساله که قدش 2 متر و نزدیک 150 کیلو وزن دارد به خاطر رقابت با سجاد غریبی چند ماه اخیر با ورزش باکس مشغول است. خلق ایرانی هم بزرگجوسه واهمه است. او 1 متر و 88 سانتی متر قد و نزدیک 180 کیلو وزن دارد. این مراسم روبروشوی سالها در خاطر خلق ایرانی باقی خواهد ماند. وقتی فورد غریبی را به زمین افشانید او با عذاب از آنجا خست و نفس کشیش هم خیلی دشوار به نظر می رسید. هرچند او جواباً به او حمله کرد ولی دیده می شد که قوت و درمانش به مارتین فورد نمی رسد. حتی در چشمان ایرانی ترس مشاهده شد که دیگر با چشمان فورد نگاه نمیکرد. این عمل سجاد غریبی را در ایران شرمندگی خواندند و پس هر کوچه و پس کوچه و شبکه‌های مجازی پیر و جوان به او نفرین میگفتند. او چند روز پیش توسط شبکه تلویزیونی ایرانی گریه کنان گفت که من والدینم را دیگر زنگ زدن نمیتوانم. وقتی من به ایران اومدم نزد آنها نرفتم. وقتی من با مادرم با تلفن حرف زدم او گفت که آدمی که در این نوار بود او پسر من نیست. پسر من اندک پرقوت‌تر بود. بعد چنین گپ‌ها باور کنید قلبم درد میکند. من افتخار خود را دیگر گم کردم. من مردم. اهل و عائله من انتظار بودند که من فورد را شکست میدهم. اکنون چه خیلی من خواب میروم گفته است سجاد غریبی. حالا خلق ایرانی اندرمان مشکلی‌های روانی خود بعد این حادثه گشته است و حتی رقابت با این سبب‌ها منع کرده شد. خلاص پیش از برگزاری رقابت مارتین فورد توانست آتش چشم خلق ایرانی را بگیرد وگرنه بلاگر را با ورزشگر سر به سر شدنش چی معنی دارد؟ با همین تمام تا دیدار خیر.